impano zo kuririmba gusa Eh, cyangwa ni hari n'izindi ufite mpano? iyihe mpano? Njye ndi umu new content creator, so nari nagize ngo Oh ni my. impano zose. Manuka enoke ugenda utapfute. gukora iyihe content Oya namanuka atapfute. yagiye ndetse uri kumureka tukumva content akora. Yo mana yanje. Hewe Elmood zamuka. Indirimbo yawe namba ufise gitari namba uvuza keyboard anything utuvuge ati wow. Ntabwo dushaka Okay. ibintu twamaze kumva ku bandi bantu, ntidushaka kumva style ya Burna Boy, ntabwo dushaka kumva Burava, ntabwo dushaka kumva Elmood ninde through your music, okay? Please, the microphone is yours. Ushaka waje no kuri kamera ubishaka kugira abantu bakubone bazomenye ati nibaguhora mwibara bavuga ati uyu ni Elmood wacu. Ya nari kuba mbikoze gutyo gusa ntabwo nari ndi home nanjye ncanye IG yacanye TikTok mpita mbona Dumba kandi umusaza Dumba ndabizi ko ari supportive mitavuga ni reka njyeho nubwo na instrument nimwe mfite Okay, gusa okay, nyine ntangorane. Just tugira akantu nyine kandi kumutse standing out from the other people bamye ngaha. Thank you. The By the way, microphone. nabonye message zawe, I'm gonna check. thank you Dumba, thank you kabisa. Go ahead, brother. Your own song, remember, your own. I'm going to sing my own songs. Izuba risobanuye uburiwe ubwiza ufite narumiwe, ey my baby love, muri ubu buzima sinabaho ntagufite uri nk'umutima, amahitamo meza nagize. Impano zo kuririmba gusa cyangwa ni hari n'izindi Ufite mpano? iyihe mpano? Njye ndi umu new content creator, so nari nagize ngo Oh ni my. impano zose. Manuka enoke ugenda utapfute. gukora iyihe content Oya namanuka atapfute. yagiye ndetse uri kumureka tukumva content akora. Yo mana yanje. Hewe Elmood zamuka. akantu gasetsa nakumva ntabwo ari content creator, a new content creator. A new one. A new one. Brand new. Elmood, hi. Hi. Bite se Elmood, how are you? Twipresent tubwire uti genda waha shaka kuba tubwire. Okay, nitwa Elmood. Nitwa Elmood, ndi umusani, nkafite indirimbo zigiye ziri hanze. Rero narimbonye ahangaha muri gutanga support, ndavuga ati why not ntaza ngo nanjye nigerageza amahirwe ndebe. Actually, turaziranye, no? Turaziranye Dumba, turaziranye kabisa, ariko ashaka Ariko abafana kongera kabisa. ntibakuzi. Abafana ntibakuzi. Yego. Tubwire ati ubahe, ufite imyaka ingahe? You know, introduce yourself. Ya mba Kicukiro. Mba Kicukiro, nkaba mfite imyaka 23. Ego. 23, nkaba ndi umuhanzi ubikora ariko nyine udafite support ihagije tu. Okay, that's good. So urumva Elmood, nshaka uturirimbire indirimbo yawe namba ufise gitari namba uvuza keyboard anything utuvuge ati wow. Ntabwo dushaka ibintu twamaze kumva ku bandi bantu, ntidushaka kumva style ya Burna Boy, ntabwo dushaka kumva Burava, ntabwo dushaka kumva Elmood ninde through your music, okay? Please, the microphone is yours. Ushaka waje no kuri kamera ubishaka kugira abantu bakubone bazomenye ati nibaguhora mwibara bavuga ati uyu ni Elmood wacu. Ya nari kuba mbikoze gutyo gusa ntabwo nari ndi home nanjye ncanye IG yacanye TikTok mpita mbona Dumba kandi umusaza Dumba ndabizi ko ari supportive
ndavuga ni reka njyeho nubwo na instrument nimwe mfite Okay, gusa okay, nyine nta ngorane. Just tugire akantu nyine kandi kumutse standing out from the other people bamye ngaha. Thank you. The By the way, microphone. nabonye message zawe. I'm gonna check. thank you Dumba, thank you kabisa. Go ahead, brother. Your own song, remember, your own. I'm going to sing my own songs. Izuba risobanuye uwuriwe, ubwiza ufite narumiwe. Hey, my baby love. Muri ubu buzima sinabaho ntagufite uri nk'umutima. Amahitamo meza nagize nuko guhitamo. Yeah, wowe kuri njye ufite legacy. Niyo na makeup uri so pretty. You have to know that I love you more. Yeah, wowe kuri njye ufite legacy. Niyo na makeup uri so pretty. You have to know that I love you. Oh, yanarira uzigera urira. Riva ku matama yawe maribaju. Yeah, nagahinda uzigera ugira. Nzakubera ibyishimo byawe by'ibihe byose. Yeah, uri pretty binsaba kubivuga kenshi. Yeah, you so sweetie. Pozo yanjye ni wowe. I wake up every day kuri keya yawe. Stories are fresh n'imikino ya bye. Oh my God, urangoma, yeah. Wowe kuri njye ufite legacy. Niyo na makeup uri so pretty. You have to know that I love you more. Yeah, wowe kuri njye ufite legacy. Niyo na makeup uri so pretty. You have to know that I love you. Oh, yanarira uzigera ugira. Riva ku matama yawe maribaju. Nagahinda uzigera ugira. Nzakubera ibyishimo byawe by'ibihe byose. Thank you. I can sing another one. Banza turinda kwanza duheme kwanza uradukuyemo umwuka. To digesting really. Tubanze duheme umuhungu afise talenti. Urumva? Vraiment abantu mutapote murungike n'amagift mureke kura mwese mwamusopotinga gute mutarungitse amagift murungike amagift mushitike 1k. Umuririmbyi mukunze mu mutemwo kabisa na Dumba mu mutemwo nanje mu ntemwo numva ntabyo nashaka kuvuga muganda bivuze. Anyway, Dumba uyu muhungu nagiye kumurunguruka deja he's ready. Urumva? Yeah. The look, he looks like a star. He looks like a star. Thank you so much. Thanks so much. Ufise style, ufise swag, uravyumvamwo n'ibiri mu maraso kandi ufise jigiza. Ahubwo wabwira Dumba ico yagufasha. Okay, thank you so much. Thank you. Okay, yeah, first of all, mfite indirimbo nshyashya ndi kumwe na Fireman. Nk'uko nabibabwiye nta support ihagije njye ngira ni ibintu byanjye byose nijye byikorera gake kandi Dumba we njyamuha n'amalink turavugana. Dumba bura mu ba influencers bagerageza kumva abantu. Dumba no wa mbere man, even if ewana ntago bayitaye ngufite abantu benshi gusa nyine we Dumba ntago ajya fera iyo bishe ufite impano arakumva man. Dumba yanjye muha amalink, mfite indirimbo nshyashya ndi kumwe na Fireman yitwa Ijana, iri hanze yasohotse umusibe ejo. Ntago ari official video gusa ni indirimbo nziza ni indirimbo nziza bitewe n'ukuntu ngiye ndi kuyisapotinga gake ariko ni nziza. Nashakaga giye Dumba icyo namusabaga rero nuko nshikira kuri iyo ndirimbo abantu bakayumva, akashyira link kuri Instagram ye irebwa kubiye nyine like akabumvisha.
yabamfashije birenze kandi nibyo ngibyo nyine niyo mpamvu nari ndahangaha. I already seen links zawe nazibonye. Thank you so much. Nk'uwa mbere wawe tuguma tujya tuvugana. Yeah. Reka tuze kumva. I can sing Nera urashaka ko yongera kandi? Je nagiye kuraba ntuze yiwe akanze abantu be kumuraba mu mukurikire Elmud ntimuzosanga muhengera yaramaze kuba umusitare muvuga ngo twaramubonye kwa Dumba mu following kandi muje mu sharing mu reposting ibintu vyiwe because Thank you so much. if this is like a platform you go supporting abantu bose aba basani bashaka kuzamuka bose ba supportingana hanyuma nabo entre bo baka repostingana byo bavyiza cyane. I think Dumba, it depends on you. Mugaje mu rukundo ndumurara ndumusaza wa raisi napfusha come baby I don't wanna hurt you, let me love you, be my hero, be my hero, don't worry babe I got you, yeah. Please let me be a rider. Yeah. Jingle, be my jingle. Jingle, be my jingle. Jingle, be my jingle. Oh. Thank you so much. Thank you, brother. Sha. Uziga Dumba. I have a suggestion, sivyo? Navyanditse hariya. Abantu bazamuka na kuno boza bari camera ready ababishoboye ariko hama bazane n'ama instrumentals zabo canke donc ama beat yabo na instruments na bavutari canke keyboard whatever baze baduhe shosho na show bintu bitumve arabaje bafite gitari ariko suragira ngo abahanzi benshi babazi kuvuza ibivuga. Bon ababishoboye ariko nanje ababishoboye abafite gitari reguje hano bavuye kuva abana bazi kuvuza gitari. Okay, d'accord. Baje nk'abangahe bavuze gitari bakaririmba abangaba. Okay, ariko of course ufite gitari guys, ufite gitari yakigikora request uze kudufasha kuganira. David Brain arafise gitari get ready sivyo nambu ufise swag watwerekana ukubita swag nibi kabisa hanyuma Elmud mu following mwese mwabantu mwe muri 200 people 200 over mu following abone ko mwamufollowinze kandi aba followers afise ubu 1007 agere ko mumwongere ko 200 guys mumufollowing muna reposting indirimbo ziwe sivyo twagiye. Thank you so much Elmod. Thank you so much. Umani guhezagire kandi ubandanye ukora ibintu vyiza n'umuziki wandika, don't get discouraged by the situation, the economy and the haters. Anyway, Dumba, shall I bring up David Brain? Arage? Bring up whoever you. Okay, David Brain. Naze Elmud urakoze cyane. Hi, David Brain. Oh, you uri David? I'm so sorry, your microphone iri kure. Raba ko wakambara ama écouteur. Sivyo warondera ama écouteur. Vuga kandi twumve. Yakigikora request. Okay, you ulikunyumva right? Ubu ni better mugabo like shira imwe écouteur imwe donc aka microphone ku munwa hafi y'umunwa, you know, like kugira tukumve bon. Okay, ulikunyumva right? Ubu ni bon, better, much better. Okay, let's do it. Yeah.
Okay, introduce yourself first so people can get to know you. Okay, amazina yanjye nitwa David Manzi. David Manzi. Yego, mbi Kanombe. Mhm. Ndi umugitarist, ndanaririmba ba njyewe ntago ndirimba indirimbo zanjye. So kubera ko the reason why I'm here mfana Dumba byane, so I have to give him a show. Ego. Of course ngomba gucuranga byibuza indirimbo 5 ndi gucuranga ariko nahinduye note kandi nkoresha umunota umwe. Okay. We ready ariko ufise echo ushaka kugara andi ma app nka WhatsApp zindi kugira iyo echo ivemwo. Gukora sound yawe imeze bien ubu turakumva bien. Ariko wakugara nyene lakeraje. Welcome Lucky. Thank Yes, you. turakumva. Lucky G, you're gonna help us to, to moderate and judge abahanzi bacu. And yeah, nice to meet you. Good meeting you. Urabona nanjye ndi muri music background ariko ndi wa kera, so with directions and criticism, negative cyangwa positive nabafasha. Yeah. Na byinshi ariko bose bafite impano, gusa courage kuri bose. Okay, thank you. David, you ready? Okay, I'm ready. Twagiye David. Urashaka kuja kuri kamera by the way. Oh, okay. Reka ndagushe kuri kamera. Ni byiza ko twamenya kugira abantu bashaka no kubukinga kuri Maririza bamenya ubu nindi. There you go, David. Let's go. Turakumva. David sha waje mu matambaniramo sha. Now. Okay. David sound yawe nimbi kabisa. It's really bad. It's actually bad. Sound Okay. yawe. David, ukoresha telefone? Ukora washobora kugira ugakura muri full spectrum ugashira kuri voice focused. Donc nyene sound igume centralize kuri wowe. Ayo ma écouteur yari yagufashije gato gusa sinzi ahantu uri kabisa, like the sound is terrible. Okay. Sorry. Can you fix it? Okay. That's okay. You know what you can do by the way? Tukiri ngawe wagenda kuri live yawe ukaja live ukabaza abantu bawe uti muranyumva neza, sivyo Gadumba? Ukatugaruka tukaba turatoye undi muntu ko turashaka kukumva kabisa. Okay, thank you so much David for your patience. Domba reka tuzane undi muntu. Bon, abantu ko murashaka kuzamuka muraririmba. Hariho uwitwa Abayo, tumuzane. Just bring everybody ubona shaka. Bad Beach araza kudufasha. Bad Beach uraza kudufasha kujajinga. Nera you gonna moderate this, you gonna do what? Bad Beach araza kujajinga na Lucky. Hello Abayo, welcome. Mute yourself. We're gonna bring tuze turazana abantu. Sivyo Gadumba? Buzure ngahama uheje kuririmba camanuka. Okay. Nashakaga ko abajaji twibera hano baririmba bagume bazi. Okay, sawa. Abayo, welcome. Introduce yourself. Muraho neza, ndabakunda cyane.
internet. Kone internet yawe indirimbo yabaye rwakajamahe nka rwa giti ngo si aba ntabwo muri kunyumva. oya wacitse raba ahantu udepoza telefone yawe nko ku meza uyirekure ahantu nyine uzi hari connection nziza sivyo cege kwidirisha abantu baza baratuka abantu ngo ge ariko none muri kunyumva n'ihangane Abantu barimo barakwita neza murumuna cyane. wa Dumba, barimo barakwita umuge. birabasha ariko we nuririmba uduhake ndapfuye yeah. Let's go reka abayo nese ko nta yego abayo ni introduce yourself sha mwana wihoze yego ndabayo nkaba ntuye i Kigali ndirimba gakondo niyo ngerageza yenda nabaha kapera kugira ngo mwumve ubundi tugakomezanya. Uragerageza uraririmba. Dumba ndaririmba bro. uribuka abayo uzi kujya wari ugiye kwivuga amazina twakumvise wivuga amazina banza wintroducinge kujya nyine waje ufise umuriro gusa connection irakononera introduce yourself properly in Gakondo style. Okay. Ndabayo warutikangwa rwa maboka rwa gice rwa mugeyo rwa rutereza mbuga kakageri nkaba ndi butereza mbuga rwa gitima simvogerwa mu ngungizi nkuba zese mu mihigo nazikwisha nitwaza imfuruti imfura y'ingabo nimwohumva ibyiza by'u Rwanda mama reka nsingize urwambyaye shengeye i Rwanda rwiza u Rwanda rw'imisozi u Rwanda rwacu rw'ibiyaga n'ibirunga ibireza woromama nimwohumva ibyiza by'u Rwanda mama ibahabye namwe bavandimwe muteraniye imfura dutaramanye mweseye muhuze tuvuze impundu zitorwemiye inganzima inzira kurutwa se twamwimikiye itomuteteye ijoro rike itumuririmbe bimunyureye tuvuge kiranga kweyezi icyicaro cy'abakobwa mwarutagira umwangaga umwangavu wariboyeye umutoni wa twese uwise ikisa nahaseye mubire wanziyega utarushye isigizire musa ni wawo mare watemba maribohoye naramubonye agoro y'ikime akebutsane gendo y'icyo kibibi cyamubinguye muranga kikamurangiza mu gituza kikamutembera mu mukondo numva inkongi ndemye miko
ikibatsi kimbamba mu gihumbi n'igicu nituze n'igicaniro cy'urukundo yarugukwizaho rukakohutsa ngo ntundakanguke ngo urwiko rukarwite byiza rugatwika uko umuririmbo ugashya uruhi uko umuririmbo ugashya uruhi ijoro rikimuka ukimurahata uwanyira nura n'ibihinda akampa umwanya wo kumuhimba namuhera bugihumura ngo musukira nyimuhukiyeho. Murakoze cyane, murakoze. Bombo clats. Dumba. abayo nubwo abayarenze ariko sinibaza ko we akeneye support. Ari support akeneye sabana Cyane. abayo we yaraje gutwika gusa. Abayo, hi. Abayo abayararenze. Abayakunda guseka. Abayararenze. Cyane. Araryohewe, he's happy. Ayisagira abayagize isoni. Abayagitaye bayitagira isoni. Abayo, you so talented, man. Abayo bya bisingizo bya Dumba birihe, bya bisingizo bya Dumba birihe. Umusore nazane nyamara ntabivuze. Abayo uzi ko arangije neti ikigenda. Neti kiragenda. Abayo yo internet yawe yagiye sha. Lucky ivuga ko abayo. Mbabarira buriya ikintu kimwe nzi kuri Dumba nuko nzi ko ari umugabo. Reka tumuhe umwanya twumva avuge baza agifite network. Abayo network yawe yari yagiye nitwe ko turakumva. Ubu ni sawa, vuga twumva, gerageza uzura. Okay, Abayo Ubu si byibura muranyumva. Okay, Abayo ufise indirimbo yawe bwite. Yeah, his network guys. Lucky ufise akantu mubwira Abayo. Abayo afite impano agiye muri gakondo aho ngaho kabisa roze. Ntago ndumva neza, ntago nigeze numva, ntago turi indirimbo zisanzwe, ariko muri gakondo yatangiye yivuga, ijwi ararifite, araguma kuri ki ntahindura. Mujama are excited ni umushusha rugamba kabisa, komereza aho ngaho, ariko baza ntago akeneye support wa mugani wa Dumba. Ntabwo yaje yitsa. Niyumvire Dumba uzi kino nibajije. Uyu mupeti yaririmba mu mariage bamu booking. Abantu muzogira mariage vuba namuzogira divorce mu booking. Abayo said I need support. He needs support. Abayo nyandikira muri DM ahangaha ndibaza ko network irimo iratwica, urimo uragira, nyandikira muri DM umbwire support yose ukeneye, turebe ibyo twakora, ibyo dushoboye. Yeah, he needs support kabisa. Turashaka Dumba, imagine sivyo, imagine if you had an agency y'aba bantu bose bafite ama talent, maze akaba barinda guca iwabo kugira baje kuba bookinga ku mafete, ku ma mariage, ku ma conventions, ku ma football, anywhere, you know, ahantu hose akenera gakondo, akenera culture. Nibyo nshatse kuvuga yuko there's a way kuba supportinga byabazanira umusaruro kandi bagahembwa bakaronka ama miliyoni bakagura imodoka n'amazu. Anyway,
that's ubwo that's rero my iyo idea. bamwe banyandikira DM abantu twagiye tuvugana hano ndaza kuzijyamo mbyutse and then ngene nkuramo ndebe ibyo nshobora gukora ofite like gufata noza ngiza zimfata umwanya kozi iyo nkuyemo nk'umuntu uzi kuririmba ngera nkakurikirana ibikorwa bye nkabikuramo nkagenda nkabyeditinga nkabishyiraho ukuntu abantu bashobora kubikunda nkabona kubipostinga, so it's gonna take me time. This is why mugomba kunyandikira muri DM byose nkaza kubifatira icyarimwe nkagenda ngegena. Kandi ikindi suggestion Gadumba bakwandikiye muri DM be present name, country, age, style, sivyo genre baririmba bace bashaho n'ifoto yabo bace bandikanaga mu majambo make 300 words whatever 3000 bandike ati ni iki kintu ushaka kumfasha mu vyandiko uko nyene biri hamwe vyose kugira Duma niyugurura ama DM yiwe abafise ama DM nk'ibihumbi